O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I nei tai au, alo mai o tala la Radio Samoa. Walua aso upu ia le pūlenga le Auckland Transport le isana mea uwhai e fo I ele whaafitau li o lo poloka I taawale whemalanga I au kilani, ma o lea ua tali mai. E o atu I le tolo I tūla le ana poloka I taawale a tangata whaatau sai le Westfield Mall I ni market I le asa toa nai. Ma o se taimi umi tele na matua I whaapopole I na ile toa tele, a o tau mawhai e tu ua lea whale whaatau. O langona le fia, ma oso ai ma panic attacks o nisi e tusa ma report le Herald. Mai le aso na fesilinga I nisi pe a whaafefea nei pe au o I taimi pisi o whaataunga le kerisimasi. Ai po le ale ngā o inga le Auckland Transport o whai. Tali ale sui al pulenga le Auckland Transport ana po. O le alava sa tau mawhai le mawhai pe tai, o le mea na tupu I le aso toa nai. Mo o se whaamanatu le I tangata lau tele pe ato a tele e a ngā I mō whaataunga I le taimi e tasi. Ma o se aso timu foi. Te enai fo ele sui pulenga whaamtalanga, e le isa mea na whai ele Auckland Transport I laso to nai. Ma whaamala malama mai, o le alava sa mata I tū mai ele Auckland Transport Operations Centre, mō li whaailoilo a o tau whaasoasoa whewa inga I le aso. I to tonu lava iana o le aso to nai, e o atu I le fitu se fulu wafe tangata nā siele mō li New Market. Ma o le aso nafi o le afo I ufa ato e se ai le pulenga I tangata a fia, ma tu ua ia le tau, whaapea I male whaatu mulia na iai. Wa whaasauna toi asi ai pasi o loo whao ngā ina mō mai moanga māsia singa po o tour bus le Lake Clearwater. O le whaiunga le wo o iai ma ewi o loo whaatanga pēr tangata siasi e le whaatanga ina pasi e lua se fulu lana pasi se pēsilia tu foi. O se suinga wo whaia mole pui pui ngol si o manga ma o lono winga o le ua paka uma pasi nei le ka paka I le Lake Camp. Ai sava vali mole isi tolu se lau mita e mole mawina le vai wo whaamatala ino le vai tioata. E wila o leo lo whaatanga pasi la iti ai whaasa pasi te tele. Wa whai mai le Council Ashburton po o le e ana ina le whanua mai ia umia le pule e whai ai sa. Wa ia toi whaamanatu I tour providers whaapea ma le asosio lo pule le Lake Clearwater e mo umia pele ngā lulu e whaatasi na ia au sia se taunu unga manuia. O le Lake Clearwater o se tasi leo no fuanga ia sia le toa tele ma walawi loa I fo I New Zealand tu risi whai malanga mai. E wien o tele se tala mai isi ta ita e o o sia whaatasi ma le National le whainga malo fo wa New Zealand. Mai le pale mia filfilia ia Christopher Luxon, wa uma atu le tele o mataha upu whainga tai whainga whaavai, ma ele o toe ma maua le whainga malo. O le awau le nafi da whailo e le pale mia filfilia ma le ta ita e le New Zealand First, Winston Peters, e tala noto whinga minsta ma le kāpeneta, ma o le ele wha moe moenga, ele umi se taimia wha aluai. Tala no ai to finga ma mate matenga po wai nei a sui pale mia. Ele o se mata upu o fia tala no mai ele ta ita e le New Zealand First, Winston Peters, ma e whapea fo I Luxon. Lea na o na ia whapea mai, ele I ho o iai se tala noa. Ai se talia David Seymour o le act, ele ini pepa o sainia ma o lona winga, ele I loa po wai se sui pale mia. A o whai mai eila Luxon e eilo na manatu ele umi se taimia wha ahalwi su engo tofi. Ele o whai lava na ia wha amauti no mai, pe wha amatai o atu le wha ai unga le vaiaso le nei wa maua se whai ngā malo. O se popolenga le ta alo whanau a unga New Zealand ta alonga whai tupe whai a online. Ma weso e so enga le to atele o whanau a unga mai kolisi maululunga. O lo o fia fia a sia online gambling sites wha o ngā I telefoni I taimi o a unga. O se popolenga tele le tu samomoli mau le Problem Gambling Foundation. O na o lea e la iti o la tau sanga. Iso enga le New Zealand 2020 Health and Lifestyle na I loai, e I lalo la ititia ne lavo le afo tupulanga talavou New Zealand, I le vao le se fulu wonuanga I le luas fumal whātau sanga, e ta a alo I ta alonga whai tupe. Ai I tu la fono I totono New Zealand, e le o yeisa tu la fono I whaasasa mai e tangata siti seni New Zealand, mai le anga I online gambling o lo ofo mai atu no I fafo, ma e le o yeifo ise pui pui a mai ai, pe a mana na o iai. Ai I mole maua nisi o talavona a matata alo mai taimi o COVID, taimi le o lo sfulu valu tau sanga a o lo vasenga sfulu male tolu foi, e universite ane wa matua I faula I le tele o ai talafu, ma o le tele lava o whai ungo vaiaso e no ai mai isi wha awo. Pa I watu se reporter COVID, o lo o alu pe I lunga le whai numero o tangata New Zealand reportia wa mawel COVID e pe o na taa ua mai ai, le lata I le valu afe cases fo wana nafi. Fitu afe valu se lau valu sfulmaletasi cases fo reporti o COVID tutono al vaiaso. Le ana wha uma I le aso sas fulmaleivo November. Ai lua se fulu isi tangata mali liu, fe soota I male vairusi. I tutono le fitu afe valu se lau valutasi.
O le afe fa se lau fitus fulmalefa o tangata masalo mia. Ai fa afe fitus fulmaletolu o tangata watoe mau le fa mai. E o mai le aso sa fa ato au matu na fa mawina le tolu se lau fas fulmaleiva tangata tau fia fale mai. Mai to alua lo o ipotu tinga ina. Isiaki o lo fa o ngai vai o ta mai so o se vaenga ni usila. O lo ma waile fa o popo pe o siaki e fo i mai e fa amaunia i le virusi. Mai a Professor Michael Baker, o le whaatupula i o tangata tau fia i whale mai le amatanga o November, o se whaeilonga leo le ngalu lona 5 po le 5th wave o le COVID. O le lata i le valu afe cases reportia mai ana nafi, o se si itanga tele lea pe a whaatusa i le 5 afe iwa se lau fast fulu fitu, le anata ua mai ana matanga luenga le soifua maloloina i le vai aso tā luai. Tala nalo Radio Samoa, manuia le tai au.